wa talagpakpakan kinis. Mm-mm. Dahil bag na malem tayo manen, ako nga kakabsat ko, nadanon daytoy alas 5:30, aging gana alas 6:30 nga segment, nga programa, trabaho kin serbisyo, dito'y Kabsat Channel. Ket daytoy ti maudi nga segment tayo itatang nga tawen ti 2020 iso nga nagpintas daytoy topiko tayo tayo iso daytoy National Government Trust nga build. Ket ti sa ngaili tayo awan sa bali no ang arete nagaget, nagdayaw, ken straight ahead ti programa ken proyekto na iti Department of Public Works and Highways. Awan sa bali ni Engineer Reynaldo S. Organo. Naimbag nga oras mo, Engineer. Kastamet, Ma'am Marjo, ket naimbag met kadagiti nayat ngagdengdengeg ken detoy nga kabarbaro nga Kabsat Channel. Nasdawak garod ta dagayam Kabsat Channel ta barbaring no i-share min to met ti daddo mga kakadwa tayo diyan ano mga opisina tayo. I-like, subscribe. Okay. When awisin kayo kakabsat nga dingdingin i-share yung line daytoy nga segment ano daytoy nga programa iti Kabsat Channel iti Facebook tapno mabuya met dagiti kakabsat tayo gagayam yo no anya dagitoy na dumaduma nga programa ken proyekto iti national government agencies tayo kang runaan na iti First District dito'y Region 1, tayo probinsya ting Ilocos Sur, Region 1. Ken, adang tulad ta, dagito'y madalang tayo met, nga programa nga may sarita, dagito'y guest tayo, kano sang sangaili tayo, nga heads of the different national government agencies. Amwen tayo kakabsat no anya, iti usto, ano anya, ti adadang nga function, iti Department of Public Works and Highways. Tanong da kami nga layman, kung natin no DPWH, kalsada, construction to bridges, kada rectify water system siguro, can something that we can touch, something that we can see. Na farm to market roads fine. So nga, when tayo kakabsat, iti function, officially, when no mandate, iti DPWH, kini engineer. Manong Ray, kunak kanya na. Okay. Yes, Ma'am Marjo. Dito yung ano mo nga departamento tayo, si tayo ti mga patungpal, ti aming nga proyekto infrastruktura ta si tayo garod ti sangay ti gobyerno nga mga patungpal lalo tatta dati build nga project nga po presidente. Ket napalubusan tayo met nga oray third class district tayo launa dito Ilocos Sur first adulat ta ti isang pet ta nagaget ngagsukisok datoy nadayaw ken Honorable Congressman tayo, DB Sabaliano. Okay. Nagaget ngagbirok ti pundo. When na-witness ko data, takang kanayon iti consultation, iapo din sa Sabaliano, ti opisina na, ken dagiti technical staff, the planners, ken iti management, iti Department of Public Works and Highways. Lumalagit mo engineer niya, ang kanayon tayo kikita di jay regional office, dapay ni regional director, takitain tayo amin nagiti pagsayaatan nga infrastruktura dito'y distrito tayo. Ket tidayto nga tawen anya dagiti na dumaduma nga naarami din wenno nalpasen na kompleto nga project dito'y First District. Ay, adon, Madam Marjo. No, may panggap dito yung national roads tayo. Ado ti na patungpal tayo. Sila digiti 4 lanes tayo. At dapat digiti ongoing nga bypasses tayo. Actually, dito bypass dito Bantay Bigan gagani malpasen. Tadeta ti mang decongest ti traffic, especially dito poblasyon ti Bantay. 1.8 kilometer to be exact deta nga bypass. Di met bangir just depon subong road nga kun nato yung mangrugi paing ingana di jay ungguing palaeng that is 11 kilometer. No mapatungpal tay deta may raman pa jadwa nga rang tay na nadardaras man ti biyahe nga agpaamyanan. Ken adu pa di daddo mga rangrang tay tayo kas nakita tata si tayo timuno nakalep-lepas di 4 lanes tayo nga rangrang tay ditoy primera nga distrito. Ken adu pa digiti flood control digiti mitigation ti floods tayo adu tinay patungpal tayo dito nga tawen. Ken already previous years 2016, 2017, 2018 jay.
Well, at dati chairmanship ni Apo D.V. Savellano, dati ko natin nga North Luzon Growth Quadrangle. Ket Yes. adda ni presentari di nga proyekto ken accomplishment ti Department of Public Works and Highways iti Region 1 pakay Ramanan iti First District nga iso iti jurisdiction ni Apo D.V. Ket saan laing nga dati bypass road engineer at dapay dagiti expansion roads tayo iti national highway. Hanla nga dito First District, Manipod, Bantay, aging ganat, Sinait. Yes, madam. Yeah, pati pa Especially Second dato'y linkages tayo, na dato'y Kabugaw, Nueva Era Road towards Ilocos Norte, Kabugaw towards Danglas, Abra, kendi ito'y may inaw pa dato'y Bantay towards San Quintin, Abra. Kita linkages tayo. At the same time, at dato'y madamang marami tayo dati coastal, airport to port road tayo. Dito'y banda na ti Vigan, aging gana jay airport ti Vigan, Mindoro, agpatingga di jay port tayo jay Kabugaw, hangka di engineer. Yes, dahil ito ti Juan. Yes. So manarimaan pa ilaing dayta nga coastal road. Ket amuyo po dakkel labanag dagiti proyekto ti DPWH itata para iti economic development ken turismo iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Kastamet nga addapay dagitay babasit nga road, farm to market roads niya engineer Yes. nga kinonstruksyon tapno makay paayos bueno saya at ipanakay market dagitoy vegetables and farm products dagiti apo nga manalon. Anya kadi dagitoy nga lugar tinalpasan yon iti farm to market roads. Amin ngayon ili at the farm to market roads na tayo ni Kanmet ni Kawayan at tayo Sinait. Even at dalat tayo Kabugaw. Dato'y propose tata adumanen ngem di mi pay napaspasang pet dati 2020 tayo. Ngem dadakkel basit to digitoy. When mangrugi tayo kumatita paing banawang, rawis rugsuanan di kita ti propose ni Apo Congressman tata. When makita nang it should be multi-sectoral ti development ti probinsya tayo kasmet ito'y first district. Tano at the farm to market roads at the benepisyo na detoy para karigiti manalon. Kastamet dagitay aggatang ti produkto nga agi vendors nga agi market karigiti nga produkto iti tunggal merkado iti ilida. Yes. Kastamet nga ibiyahe da iti dagupan dijay lawag, bueno dijay abra. Iso nga nagpintasan daytoy AKEM iti Department of Public Works and Highways. Karagitoy flood water system wenno Flood control mitigation, yes. flood control Flood mitigation. projects, mitigation when sinod tati adadda nga kanyon karagitoy engineer. Halos na kumpleto tayo dito'y mangrugi ti Santa Catalina, seawall ti Santa Catalina. Okay. No, diti river controls tayo, ado diti parte ti Kabugaw, parte ti San Juan, Baksil, Bicol River, kuna tayo, kastamet diti Parsua River, ado tinaramid tayo nga revetment. Oh, With sheet revetment. mines. With sheet piles. Dito yung Abra River, along Abra River, manipod ya bantay, bantay section, ingana dito'y Kawayan section, nalpas tayo detan. They dike na kunata. Yes, so dito ko nata yung revetment. Revetment. Yes. Yeah, tapno may bitaran iti panakalayos nung umato ti danom dagiti rivers, iti river banks ang mapektaran kang runana dagiti populasyon ken farm areas Yes, dagito nga ili-ili. Engineer, manumet ti no hamong I hope you don't mind if I Yes. ask you, no mano iti total iti budget ti DPWH ti daytoy nga tawen. Ken no nai-release amin dagito ita adumet nagiti nagbalin nga problema ti national government kang runaan na daytoy panang experience tayo iti pandemya. Actually, dito regular impra nga kuna tayo. I-disregard tayo pa lang ti DepEd, BEP, kung namin dayjay, ken dito FMR. It's only 1 billion na soro. For the first Yes, district. for the first district. This 2020 alone nga kunam. Oo. Nai-release amin dito, naimirugi iti proyekto. Actually, ado tinalpasan tayon, ado pemeten going ka dahil late release garod. Ken adda pay digiti may release to piti 21 nga nakahikwati. So day ko natay nga may ka wen. So day ko natayo nga naka-enroll ti may ka multi-year. Okay. Oo.
di ka ti regular nga pa naka-release iti pondo ti kang amin ang runaan na kada kayo kan dagiti major agencies of the national government ket mangrugi di Marso no hanga Abril niya po engineer. Yes. DJ ti rugi ti pa naka-release ti pondo ket umabot aging gana iti normally September. December. December. So may kamakam amin dagitoy May nga control. maligpas. Yes. Nuhaan nga mausar dagi pondo para iti may nga proyekto not only because of the delay in the release or perhaps because of the pandemya agsubli ka DJ National Treasury wano implement yo kada ito'y sumaruno nga tawen engineer. Ay ma'am, aglaps day yung lang nga taon day nga pundo na. Okay. Kadalasan nga mararamid mi no adda pa lang nabati nga savings. Ituloy mi day project no adda pala pang ituloy mi. No awanen that's the time nga adupay met ti makasapol ti sabali so agsubli yung National Treasury agsubli DBM ko natin no. Yay. Yung mamano mapasama kinyata itata day ta. Yes. Takot Adupay. mo na doon magkurkurang pa ti Yes. pundon. So nga, request kayo ti supplemental. Daka Yes. di nga sitwasyon. Padigiti engineer. augmentation. Augmentation. Okay. DJ pundo tayo, ket nasya nga pagpatangan ta niya, oray pa yung dato'y panangi proposyo for 2021. Sakbay nga intay, tratarende ta kakabsat, kablaon tayo man, dagiti buybuya. At the live streaming tayo, engineer, I hope you don't mind. Basaig dito ni Joy Balyo, kung nandiyan. Good afternoon po. Maria Haramilio, hello ma'am, naimbang kamalami amin na pada-pada dita. At ang kailangan nag-great iti Merry Christmas and Happy New Year. Kada kayo amin ma'am and sir. Ken amin nga dengdengeng kastamet nga ni Rai Paul Alviar Tenorio. Happy New Year kano kada kayo. Good afternoon po, watching from Agay Bantay, KP Amigable, my daughter. My father-in-law, my late father-in-law, was a dedicated Yes. district engineer, assistant district engineer of the First Engineering Office. Ket addo dagiti na sarsarita na kanya nga challenges ken sakripisyo iti agency. No, hamo babalawen. Yes, I know, engineer. Tatapinong. Tatapinong, okay. Because he's experts in equality. Quality, data ti may nga mandate yon niya, the quality Because he's of the chief construction. quality of control Okay. of And that control. district. Yes, exactly. Siguro junior officer ka paila idi. Actually, Ma'am Marjo, anak pala, awanak pala ti gobyerno, agpapapermanak pala yung ti, before taking a board kasi, masapo nga dato senior engineers nga agperma dayjay ko. Application mo. Ay, kasjay. Tapno Makaselect ka. maka-take ka ti exam. Ah, really? Yes. Ti board exam? Yes. So, mano porsyento ti inhinyero dita, civil engineers, kada, nunya pala kita nga engineering specialization dito DPWH Ay, ado. engineer. Mostly engineers di data. Civil engineers. Yes. Civil, may electrical isa, Yes. may geodetic, Well. may mechanical, pa isa, may architecture, pero most of our people is civil, CE. Oh, okay. Civil engineers. Yes. Okay. Let me go back to the pondo niya. Yes. Adoro giti mayaw-awi, dagiti apo nga diputado tayo, hanlang ni Apo Divi, pati pa dagiti dati second district, and iti party list congressman tayo, ni Apo Bonito. Ket anya iti adda nga priority project ti DPWH, no, daman dagitoy, kaslatay in propose, when mayat nga inraman dagitoy nga diputado tayo, iti General Appropriations Act, when dagiti appropriations para iti infrastructure. Anya ti adda nga on top of their list, is it national road, bridges? With regards to, that's our mandate, kami na ang bahala sa mga national, ma'am. Ang kwan nila, congressman, yung mga request mga people from barangays, kung ano, like multipurpose Hall. building, Covered court. pavement, covered court, yung mga. Pavement. Pero with regards to national highways, bridges, kami na po ang mandato namin. Okay. Dahil iti mandate. At saka yun. flood control. Flood control. Yes. Okay. No daduma, adarete consultation meeting ni met ti DepEd engineer. Ket kunada, uray pa di budget review, kada budget hearing di 17th Congress, ni Apo Secretary iti DepEd kunana, nga dagitoy
construction iti schools ket masapol latta nga magna iti opisina ti Department of Public Works. Hanlaing da po iti disenyo, no di pa ket ti amin-amin nga technical aspect na magna kada kayo. So Yes, nga ilawlawag mo mampay engineer no kasano dahil ti panagkinamayet ti DPWH ken DepEd tap no ma-construct dagito nga school buildings and requirements iti DepEd. Yes, ma'am, ganito. May MOA kasi between secretaries of DepEd and secretary namin. Yes. Gusto ng secretary ng DepEd na kami, being the implementing arm of the government, especially, mas marami kami, nabanggit kanina, mas marami kaming mga CEs doon sa distrito, sa regional, sa central, at sa kaming bahala lahat, pati yung mga plans, specification, kung ano yung dapat ilagay sa isang building. Even the budget, da kay timang prepare. No, sila. Kami mag-estimate sila budget ng DepEd. But the budget for construction of Yes. a school building For da kayo example, pa yan. standard. Yes, ano, oo. For multi-stories, meron na kaming standard estimate. Ah, Alam na okay, nila. estimate. Kung one story lang, 2 classroom, 3 classroom, 4 classroom, meron na rin standard. Well, ikunada chicken Depending, feed ka oo. yan. Amo yun. May dough pa kami dyan, ma'am. Oo. Okay. Dapat dahil requirement niya po DVED, inay sa una kani regional director iti Department of Education, nga dahil nga design ti eskwelahan, at da kumano, dito'y Ilocos Sur, at da dahil heritage aspect. When no, dati kumbaga, the cultural aspect of a design of a school building. Ilawlawag mo man dahil po. Tano di Mindanao, at damat dahil Muslim ambience when the design nga ikapet na gito nga inhinyero when the requirement kaya gito nga school buildings. Ti DepEd nga min, ma'am, isuda ti pang-submit min, nga di architectural design, nga kaya da isuda met ti tap, no? Ma-uniform, Yes. siguro, dahil outside DepEd, outside BEP ko namin nga lip ko mati congressman, mabalin no kaya dahil ti kayat na nga iso ti i-decide na. Kasi merong lip every congressman eh. Pwede naman sa multipurpose building, pwedeng school building. Yes. Okay. Pero pag sa DepEd alone, may uniformity nationwide. Okay. So the standard Yes, design, yes. even colors of school building, adan sa pare-pareho na. Yes, ma'am. 2-story, when no one floor lang, Meron. can 2 or 5 classrooms, ada talaga design. Yes, Iti pa nakakonstruct na. Itata nga pandemya, anyamet iti construction nga naarami ti opisina yo, kasi there may have been, ada nabasbasak, baka adamit in-convert yo, nga building into a COVID-related building or facility. Ada ka din naramid Adamit, iti ma'am. First District. Actually, ada inaramid, sigod nga buildingan, minodify me. At the same time, dahil may isa nga cottage me, nga pampanaganag ti director's cottage, tano, Dito usually, opisina yo? yes, para ti tattao mi, lang nga si kami, si kami, ti muna tumultulong, idin, may isa nag-frontliner, si din ng rugiti COVID, ito, manipod di pinasarding da kami, ti damit komentaryo ti WHO nga, improper sa dahil sanitation nga ko. Dahil pang sanitize mi tiruglugan, si kami ti mo nag-spray, no makita yun diya, dagan tris mi, every entry, exit, at the entry mi, kadigiti, ay, dapat isolation room mi mata. DJ, opisina yo. Yes. Ngayong ada ka di outside of the agency, nga kinonstruct, Adda kinonstruct mi, reconstruct, minodify mi rin na construct mi, BOE building, jay ti bangir nga building mi. Bangir ti alad mi, nga, which is the Bureau of Equipment. Yes. That is good for 20 people only. Para kumakinyamin no, yes. PUM, nga PU under investigation. Lagi lang monitor nga. Actually, so far, napintas met nga damag, tagyama tayo na po, just awan tinakapadas nga nagyan di dyan, para ganyan tayo. Not like the other district offices, dapat na natay, nga kakadwami, so Ngam ti opisina yo awan iti na nakaptan iti COVID. So far, sapay kumata. Agkatuloy. Nasya at siguro ito safety protocols yo, Dala engineer. tate, every room, every entrance at the kumata yung alcohol.
Napintas Before ka unay. nga sumrek yung jay highways at the washing Area. area na, yes. Well, baka dapat triage area yo kasi do mga opisina niya. We're happy to learn nga kastamet iti mararami iti may nga agency like yours, san lang nga DOH or DepEd, uno dagiti infrastruktura nga papananti kaadwan nga kakabsat tayo. Anya? Iso nga kudos, congratulations Engineer Ray. You are also adhering to the protocols of our national government and even our provincial government. Kung nagtagtaya dura iti challenges, Yes. iti opisina tayo, anyamet dagiti Basta tibiyag nasangsanguyo, wenno napaspasama, kada ito nga taon nga nakaparikutan iti opisina, iti Department of Public Works, ngem di na alistuan nyo, wenno naagapan nyo, wenno naikan nyo, iti pamuspusan, wenno remedyo. Nadulat ta ti challenges nga mamimit tayo. Not to specify at dalat tamat political intervention na dumangim no di Nayon duma namin medyan. right away na may remedyo tayo. Yes. In every aspect nga kasta may remedyo tayo, ma'am. Si kan sa timay isang nakatrabaho akon, wenno naamamukon, who is very flexible. Ano? No, dari iti sumangpet nga kaslatay komentaryo, wenno the request, dito ikan dijay, adalem nga nalaing, kaya't you do it so diplomatically. Dahil iti pa nakaamamuking ka, apure. Anya, sapay kumatari iti ububing, nga sumarsarunoking ka, kasjay dang tumet. Tapno, na lawlawag, wenno napipintas, si pa nang-implement, dagiti proyekto tayo. Kasi kang kanayan to yung diskurso no flag ceremony. At pati iti core values at damit core values ti department. Right. Please mention those core values. Kasi halang nga DepEd, Yes, wenno public PNP. service, Yeah. Integrity, Right. the excellence and teamwork. Excellence and teamwork. Dahil excellence, that the quality of your Yes, yes. of your projects. Importante la unay dayjay. Yeah. When na quality standard tayo ta at daw may taga region before nga we pay the bill of a one contractor or one project. Well, Umay kita ti regional QAU kung namin yung quality control the same time Manila, Central Office. do you also go through the requirement, the ISO, nga kunada, international standard? Yes, naka-ISO kami. So, So you've met those requirements. yes, ma'am. And We you've passed submitted. all the PWHs. Well, All the, yes. Na-assess kayo met ang kadit. Yes, Dati ma'am. annual assessment. Every year. Yes, Okay. Okay. Anya pa yung saritahan do, kaya't kung mga damagin dyan, kunang tatay nga port-to-port engineer. Yes, They ma'am. dyan Because niya the ti estado coastal na road. tata. They jay port. Can jay port di Until now, bangin. ma'am, ongoing pa lang. Hampala nakakonektar. Ngem, dito parte ti Santa Catalina, almost paved. Concrete paving. They jay Around, dalang. along Santa Catalina, nalawa. Manong kilometro daye from port to port. Bigan via Kawayan, via Santa Catalina. Amin nga coastal municipalities to Kabugao. Around 40 kilometer to deta nga tamang wen. Dakkel. So, to dakkel ti kwarta. So, ta naka-enroll deta ti multi-year. Every year at the kwartana. Okay. So phase by phase Yes, deta. ma'am. Ket no Depende the lang pundo yan, na ma'am. dantumanen to Yes, next year. ma'am. So kaanon tunga tanga malpas no makompleto datoy Dahil tamang ti kwa. port to port Ag depende no kasano ti Road. releases. Iti releases. Okay. Oo. Ngayon ti panang ti sirmatam malpas ti anya nga tawen engineer. 2 years, 5 years from now, Siguro 5 years from now. 5 years Dakkel from deta, now. ma'am, wen. Yes. Kaya di airport tayo, kasi dakkel labanag deta, nga damdamagin natin yung tibiyang, tamudang proyekto, dito adanay paulog nga, kasi tay pundo Under na. DOTR deta, ma'am. Nga Deti- TUTR po. DOTR, Department of... Transportation. Yes. Ngem da kayo iti Idi, ma'am, siya Well. ti airport. Ngayon, damit ti DOTR mas isuda ti ka. adada. Yes. Kaya iti airport nga development na. Yes. Sapay kumaata, makatulong dito iti economic development, kaya turismo dito i probinsya. Yes, ma'am. Dakkel, especially na ako dito airport. Well, Agbalik nga international airport. Umadado, agbos ti tourism tayo. exactly. No, ag-construct kayo iti roads, Yes. adda dete ma-assessyo nga madalanan iti private roads, private properties. Yes. Kasano ti panagnana tapno, kasano ti negosasyon,
Dahil ka di kontraktor o ano DPWH engineer? You're talking about national road, ma'am? Or a mere barangay road? Baka national road, kay highway nga talaga deta. Yes, ma'am. niya. Because, like, for example, Well. this Bantay bypass, Well. Bigan Bantay and the Paing Bungro Road, kung natin, San Ildefonso. San Ildefonso. Dito, ma'am, ket may convert to nga national digiya, ita, parte What? ti bypass. Tatanong, balin to nga national digiya, ita, at the right of way mi nga division, so that imang kita, ken mga assess, no mano ti rebeng na nga bayadan, through the initiative met ng ti assessor, di kita appraisal, ti provincial appraisal board, Yes. di ito maapektaran nga ka, Mabayadan. at the public hearing nga when mabayadan. Anya awag yun ya compensation when no anya ti awag yun DJ dito yung DPWH. No may Kuwada ti calmet kuwag line. depende ngamin no pagkakuanda no current market value no kuwanda depende di i-assess di I-assess. assessor di jay kanda ti appraisal committee ti probinsya agmimit da di no per square meter for example no 1,000 per square meter 1,000 So DJ ti masunod. yes Kung ano may dictate iti DPWH. no It magna is the assessor's magna ti office. yes Kasi ano dagiti i-releases ti kasi ti compensation no bayadan ti gobyerno nga nausar. adda ma'am adda releases Sino na ti data agi-release? Si kontraktor? No. Sino National kwa DBM mapanti DPWH regional awan ti mo may ti district because regional ti yan ti at the legal department ng right of way department division. Adura itig dendengig handa nga mo dayta apo Yes, iso nga nagpintas ta Ano daw mo medyo opisina mi ma'am? Ilawlawag. Ilawlawag mi nga digya damit ka wata. Naibagami apin naki-meeting kayo di public hearing kasi. When ta ada na ipopost kano iti Facebook ng Muhammad nga dito first district. Iti somewhere dito Santa ket second district DJN. Nga awan kang tinaawat da nga compensation so da pay nagpasubli dagi alalad daw Santa. no gate da. When? Ay, Adda ma'am, nag- with regards to post. the Manila North Road, MNR, When? libre, tigita. That is, sila ang nag-encroach. Kasi sa government itong kalsada. Complain na nga, complain na nga pati Ah, Facebook. pati- Na siya tilawlawag mo. Actually, ma'am, pati dita, ayan nyo, dita agay kada When? puspos. Dapat 20 meter, tikwati gobyerno. When natatapta, tinadamag mi, nalpas ti wideningen. No. The family house, the grandfather Yes. ko, paternal father ko, naala, dahil yan ti garden na napukaw, di alad na kadagay. Na mi in 10 years time, adan tumanen 5 meters, nga expansion Setback. na. Setback. Niawag yun yan engineer. Pero bang na ko, ma'am, yung When? building official, di ka, When? it requires, when you build a house, the building permit na. When you fence the perimeter When? fence, dapat building permit na. Kapi nga na ikan ti building permit, nakapata, der ti Diyan mo mama, no, the building permit nga na. balbalay daw na, DJ ayan mi apo, DJ agay, masyanak ti may isang pamilya. Actually, ma'am, that Mapukaw building di balaynan. No, in na-devolve 5 ngamin, years na-devolve time. ngamin kinyamin at dakin ti municipal engineer so that the building official, the mayor. Oo. Among dakkel nga problema, dagito yung pampanunot, nga awan iti pagtransferanda, nga lote, en kaso man nga ma-expand dagito yung nga national highway. Tadi jay makita dagito Mandato, ma'am, deto. Ita, already ko, ti DLG, mandato nga talaga nga, it is a I-widen. requirement pa din talaga nga 4 lanes si pagbalik. 4 lanes. Yes. Dua dito mapan ken dua metig subli. Ken adda kumalata pagkwanti pedestrian, kadal mga actually lakad da pa dita jamo no nakadanon ta Senate mo nagyo Congress at bike lane. Bike lane, baka iraman yun tupay. Amo madura giti na obserbar ko ti first district na iilet Yes. nga national highway. And It's true. ditoy ayan ti kurbaan ti nailet nga highway, iso ti kaadwan ti aksidente. Adu ti natalan, nagadu ti agdidinong par, adda pero iti motor nga ni warwarsi, gapu ti detoy kapigsa. When ka irot detoy nga kairot iti dalan ken agkurbada. So nga dakkel dagitoy nga problema iti national highway. Sapay kumapo ta malawlawagan tupay no dantuman expansion not only by the DPWH but the assessor and local government Actually, ma'am, units. tumultulong digiti local Government government units, units. especially the mayor, na magiusap digiti. Ori gi barangay, dapat kit din, ori gi mismo gi barangay road da, kada provincial road, may palawa.
May palawa. Yes. Papapananda na ako na awanin tilote nga pag-transferanda. Allah, naka-encroach da garod. Well. Encroachment ko na ti national government or ti gobyerno tayo. Ngayon no kita yung iti papel, dokumento, ken titulo, ala kay naglawag met, nga arijay, nga kukwadra dayjay. No, ma'am, no. Adad ya papeles de kwa. Dayjay. Jak unay may kabesan. Adad de kwa pala Commonwealth pala nga act data. Oh. Mandatory ngamin. Kasano kasimpan, Registry of Deeds, ti may sapeng opisina nga mangkita ka data. Mabalin pa, itang kitanda de gusto nga titulo. Titulo, Yung correct. nakakuan, year 1975 pababa, dapat clear kung madeta. Engineer, nag-break tayo pa, sublitan to, madamdama, adurag iti, uray tinunong mo ito biyang, adurag iti mag-adal ko kengka, kastamit na basahin tayo to, ito nag-message, ito live streaming tayo. Ag sublitan to, engineer, ag-break tayo pa. Yes. Mula sa aming departamento sa DPWH Region 1, especially Ilocos Sur Engineering District, First District, ang pagbati ng isang masigla at mapayapang kapaskuhan para sa ating lahat. Bagamat tayong lahat ay naharap sa pandemya ng COVID-19, ang aming departamento ay hindi tumitigil sa aming mga serbisyo at paglilingkod sa bayan. Tuloy lamang po tayo na umaasa na sa dulo ng kinaharap nating mga paghihirap sa kasulukuyan at merong pag-asang naghintay para sa lahat. Mabangon tayo, umasa tayo lagi sa buong may kapal para sa isang payapa at ligtas na Pilipinas. Nawa, sa kabila ng lahat ng pagsubok natin ay mananatili pa rin ang ating mga puso at tunay na diwa ng Kapaskuhan. Si Kristo na siyang ating tagapagligtas at pag-ibig para sa lahat. Muli, Merry Christmas and a prosperous New Year. Nagsawa ka na ba sa mga problema? Dilim na bumabalot sa'yo, hatid ay pagdurusa. Sa bawat tao, lungkot ang dala. O kalungkutan ngayon, mababawi na. Ngayon ang panahon upang tayo'y bumangon. Ang mga bituin sa langit magbibigay liwanag at sigla. Sa bawat tao, pag-asa ay makikita. Oh, ipagdiwang natin ang pag-ibig ng lumikha. Tayo na magsama-sama, Pasko'y nandito na. Sa bawat tao ay pagkakaisa. Pag-ibig ni Jesus ang madarama. Halina
panawagan sa lahat ng mga tao, Bicolano, Ilocano, Muslim o Kristiyano, puti man o itim, san man dako ng mundo, dapat ipakita ang diwa ng Pasko. Pagmamahalan sa kapwa at respeto, dapat nating ilaan sa lahat ng tao ang pag-ibig sa Diyos na may kapal. Para sa Pasko, regalo natin ay banal. Ang sarap balikan ang ating kamusmusan. Sa ating mga puso, sa tuwid na ay nariyan. Pag-ibig at pagpapatawad ay laging ilaan. Sa bawat isa ay magmahal at magbigayan. Tayo na magsama-sama, Pasko'y nandito na. Sa bawat tao ay pagkakaisa, pag-ibig ni Jesus ang madarama. Halina, masaya, ipagdiwang ang araw na masaya. Sama-samang salubungin Pasko. Pasko, masagana. Mag-iinay at tayo ang kasagsalbi ang regalo. Kablaawan da kayo, tinaragsak, na sa Pnib a Paskwa, kenarang ay abaro at tawenyo amin. Sugli tayo nakakabsat, kaya ituloy tayo, iti makisarsarita, ito'y nakapatpateg ng agency, guest tayo, the Department of Public Works and Highways, ket iti engineering office tayo dito First District, Idadawluan, ni Engineer Reynaldo S. Organo. Sakbay ngayon tayo man, makipatpatang, kablaawan tayo, dagito'y agdengdenge, kanggunan na, dagiti empleyado, akong inhinyero, ado kayo dita, First Engineering Office, dita bantay, ni Apo Engineer. Ket ni Apo Assistant District Engineer, ni Engineer Ray Matlaeng, Ablog, dito yung Mindoro, Apo. Kasama dagiti agda ita field, dita ruwar, kablaawan kay amin, nagagaget kayo, ket sapay kumata, you keep safe, kareto yung panyampo. Uray pa yun, do, dagiti proyekto ngayon kay i-construct, when we monitor, please stay safe and healthy. Kablawak met, kunanadtoy ni Erica Manalastas, good evening ma'am and engineer. Happy New Year, God bless po. Ni Naila Crisel Albalos, kunana Happy New Year engineer. God bless po. Ni Serenmaya Malasig. Kastamet, ini Marites Vitamo, good PM po. Happy New Year. Angelica Villero Tabula, Happy New Year. Ni Harling May Sunyo, a blessed evening everyone watching from Cabugao, Ilocos Sur. Ni Shachiko Vega Pizarro, Happy New Year po, God bless. Isabel Manalastas, Happy New Year to everyone. God bless you always, engineer. Ket kung na engineer ako, med 2 taon lang, nag-retire rin. Baka may extend pa, na tado kayo med gayam nga followers ni Apo Engineer. Ni Melanie Quinones Cabaldon, Happy New Year to all. Kenny Ed Santos, good evening Ma'am Marjo and Sir Engineer Reynaldo. Kastamet nga kunana pati din si Direktora Bob. Rite amigo riders, good evening. Kanayin dagbuybuy engineer. Kastamet nagitay datin nga suki tayo and tapang who are watching trabaho ken serbisyo. Tatanti damagin tayo ako no anya nagitay interventions ni Apo Divi Saveliano ta dayto ti may nga agency nga magusgustuhan na dagiti projects ti infrastruktura no anya met iti interventions na ti kadaili Apo engineer. Irugita di Tibigan. Tibigan, okay. Ado tinaramid tayo nga proyekto di Tibigan, and especially detoy
cobblestones nga kun natayo. Dito yaglalaw ti simbaan, dito Bida de los Reyes, dito yung met traversal nga kuan ni met apo kong bonito. And then ado met tinalpas na dito yung cobblestone. Mapantay bumalnasyo tayo ti bangir ti simbaan deta pinaramid ni apo Congressman Joy nga inquamet ti sumet ti kayat ti LGU dito biga nga deta kuma boardwalk nga kuan natin makikita yo tatang manipod kapito nalabsan tayo pag di kapitolyon. Imet dan ang rugi tayo dito likod ti Simbahan. likod simbaan dito Metropolitan Cathedral. Divine Divine Word Word. mangrugi tayo dito yan ti before ti rangtay. Data ti kung kuna tayo nga boardwalk. May santuping access man nga pagkakitaan to dito nga bigan ket isang island ta diretsyon tayo kumana mabalin daya ti Sirmata nga po Congressman DB. Tatta addaman gaputa nag-full ti tourism dito nga nagbos in enrollment ti regional office mi nga tourism ko digay damat tinang pundo digay ti paggapuan ti pundo na ti tourism nga in work out mo ni congressman so regional office ti ag implement data extension namanen DJ Bangir nga dito. yes dati proposal nga 2021 adda manen 105 million na digay ito nga ta parte ti Pantay Daya Pantay Lao din yay. Dahil riverbank di jayan, mga ramid. Dito kasi lata, bigan side latama da, bigan side latama, ma'am. Okay. Kaya mapantayo ti, dagiti barbarangay, ti vegan, anda ka di proyekto yun pa, roads, apo engineer. Adamat farm to market road Farm to nga market dito. road. Dito'y bantay, anya ti major nga project, when intervention. Ado ti nag-request nga min nga dayjay. Covered court, ado ti nalpas tayo ditan nga covered court. Covered court, multi-purpose na dyan, Yes. basketball court, conference area, iti Mabalinda. barangay, Sa bali pa assembly dayjay area. barangay holda nga request da ni Apo DB, iso ti intinda. Ado ti May proyekto yun. proyekto dito bantay. Okay. Dito'y Santa Catalina, iso dahil Kastamet, siguro, ado, deta evacuation center, deta ti tiyandaan da, ken deta munisipyo da, kasta. napabaruanan. Damet, well. Ken kurang met, iso tanin Apo Mayor, request na nga around 5 million, nag-request met ken ni Apo Kong Bonito. So, na yun na met, ado, ti kayat met ni Apo Mayor, dita nga ilipas. Actually, dito'y Santa Catalina, ado, ti pet project ni Apo Congressman dita. Dikiti roll it nga kung tayo nga, connecting fisheries, road connecting to fisheries, ado, tinalpas tayo dito Santa Catalina. Roll it. Yes, Nakalata yun. yes. Okay. DJ, bye-bye. Dapat proyekto yun din. Digigar na ibagag tatay nga nakompleto tayo detoy Nga road. nga tawen detoy seawall. Seawall. Yes, seawall bye-bye, seawall. Nakompleton. Yes. Ngam no, anda na pigsa. Makompleto malmalpasen. Okay. No, danto man na pigsa nga storm surge, no bagyo ta madadail, another project man deta na po, engineer. Hopefully saan ko mga Ang dumanon kuman, deta nga yes. napigsa nga bagyo. Well, makita na Bagyo. puskol na yun ay kabilan. Nga, no, nagpa-share kami ti pamilya ko, nakapuskol. Dati coastal. Ay umadupay din ti mapan local tourist kun nato Well. makiti ko man naglalo ko man da mangi rugi ti surfing ko makadakod. Dito ay Santa Catalina. Nagpinta sa nadalo yun garod we. Well, dit mapantay mo ti San Ildefonso apo. Ay adulat ta. Anya rin nga ano. Pinadapad na ni Apo Congressman ti kwan. Adda di ti roads da nga darak adu ti flood controls dapay tadamet Bantaway River Yes, natay deta. yes, yes. Sen adda da ti government center adu da nakapropose ken adu penalpasen nga multipurpose Buildings. yes. Ready ko ng government center di San Ildefonso. So dito yung location iti LTO tatang Yes, di ito. Science, Philippine Science High School. Asideg na di jay. Kasla nang ngig ko nga dantuman building ditan nga sponsoran na nga para iti DOH. Yes, Ngem kasi ket so da to ti government building kadaratong mapatat. Ngam di lote bagi ti municipality. Ken of no San mapansin Ildefonso. nyo, Ma'am Marjo, deta rantay na deta yung along Bantaway River nga ko tayo. So dahil di Bantaway Bridge ko na tayo. Dito yung side na nakita yun, Daman Basit Mini Boardwalk na pintas. Yes, Loud na. yes, Yes. yes. Jay. Kagas di amin numabalin na every river nga dakas di nga da embankment na nga da flood control na the same di kuma
Kasi tiket niya po, Congressman, jemet yan, on top of it, at the road network na mapanti, bumarbarangay, kasi yan. Dala ta connection Yeah, na. connectivity. Mapantay ti Santo Domingo po, engineer. Adulat ta, kasi jemet lang flood control, multipurpose, Flood kasi control, ta. multipurpose, covered court, Yes. can kasi farm to ta. market roads. Yes, adulat ta. So, at the nga countrywide development. Narigat nga labsam ti mesa, tagsisinelos da. Marjo. So, Normal ta, sa akin. amin. When, aduda nga po, Yes. mayors nga kumatkatok ti opisina na, Yes. ken mangkulkulit ken ka, no marami ti program of work nga, engineer. Yes. Kadwan nan summit ngamin, ket jay kabugaw. Anyari giner, arami jay kabugaw po. Ay, ado. Isa lumage ti maysa. Ado, met. Ado, yasabang. Dahil Kay tapos naging Sabang. controversial tayo, nagpintas ka na tanong na pang kayo. Papi nga controversial ko namin, engineer. Nagrigat mi nga implementar deta ti delay, nagkos ti delay ngem. Kasi na po, nalpas ka Nalpasen. na pintas. Anayon na Ayan. amin din. Ayan, ayan. Okay. Parte Jay amin. sinaita po. So, dahil ko na mga connecting road. At damat ti mapan ti bamboo, dakkel ti concreting da ti jay. Damat ngamin ti roll ito no. Ken adda la ta flood control da ja Jordan, Jordan River. Dama pan to market road. Okay. Da amin ma'am, agsisenelos da na no, wang nga na yun. Well, narigat naman nga pagbigyan ti Apo DPWH kan ti opisina ni Congressman nagiti request iti naduma-duma nga local chief executive tayo. Moving forward, engineer, how do you see 2021 insofar as the build program of the national government when ni Apo Presidente Rodrigo Duterte is concerned? Umadado ma'am. Bayir nga umadadulat tati pundong. Hasta ta build program nga ron wen. Yes. Awan Umadado, tinaala iti social amelioration from your funds or Hammi converted ma'am, into nawa. Hammi mo no maminsan dahil kita. Baka diyan nga to. Wen. Diyan nga to, di Ayan. central office Iti importante, Yes. digiti request daddo mga tao tayo nga ingkwada inya na inyo namong dagan na po congressman adda yelatan ano no man may katano daddo may katano ti basiti na pipya. Yay. Adalat ta rin, di proposal yo, iti budget yo, dito distrito, dito opisina, to the central office, nga may raman, iti pa nakaproseso, iti budget, di jay kongreso, tap ng mga program. Manumet, no, dispensary mo na po, no, damagek, Yes, ta, ma'am. deta ti mesa nga mandato, ti mesa nga kongresista, when legislator is to assist or to participate in the budget process. Yes, Ket mano iti 2021 nga in request yo iti opisina yo Actually ma'am tin request me around 6 billion. for the first district. Game mati proseso nanto deta la mapanje ko. Diyan pa lang Manila kay wanen. Napintas tulay nga no da sumangpet nga more than 1 billion. Para iti distrito. Iti, Actually, we are gifted met dito Ilocosor. Dito Ilocosor, babae met tinaramid nga 7171 ni Apo Chabit. yes. Napipintas ti kiti project ti Apo nga local LGU. Yeah. Kadamit Damit, share. Wen, damit Share. dadakkel ti pundudan. Yes. So ta na siya at tayo dito Ilocosor. Nagasat tayo. Nagasat tayo, ta adda di kiti kasto nga pumpundo. Right. May isang nga source tayo kat dito'y RA 771 Yes. because Ngay naramid niya po we dyan. we are Yes. a producer of tobacco. Yes. Hadlangan dyan Virginia tobacco, pati dyan barley, wala dan sa dayjay. Yes, ma'am. Dala basit sa barbarling, basit lang kita Yeah. dadakkel ti Ken, Virginia. awan tinangig ko nga is issues compared to other provinces na siya ti pan na kay patumpal, medyo pundo ti RA 7171, ta farm to market roads, kada multipurpose hall, ti para iti Manalon, kaya dagiti barbarangay. Awan sa amin ti issue, may panggap ti luglugan, nga na for purchase dito, kas ti kabangibang nga probinsya. Ana? Okay. So, iti 2021, anya digi the most remarkable or highlight iti trabaho ng project iti DPWH engineer. Iti continuity di kiti coastal di kita lata ti main nga kani kong ma'am. But iti already iti the version. Ken nagya lataan Nueva Era ta adupay ti masapon na di jay. Okay. Ta naka-enroll dali kita ti multi-year.
multi-year. Yes. So until Aw 5 met years una ka yen na. ti problema ti along Manila no trud tayo. Okay, Tanapalpas tayo ti kiti toltolay tayo rangrantay. Not like in other district madamada pala nga ko. Tadi kita tinyo na tayo yung prioritize ko di kita hindi nga. When, tinapintas unay nga na-observar mi, engineer, no uray no the road, ngam adanayon na nga drainage system on the side. So nga, it was multi, saan di approach yo, hanlang nga di dalan, pati pa di pagnaan iti danong, tano nga makurkuran, dagiti kabangibang nga dagdaga, farmlands, nga madadael, daytoy roads nga kunatay ti national, as well as provincial roads. Yes, ma'am. Okay. Nya pati kaya tayo may sarita kabsat. Anya pati may report mo, engineer, Adumet. na-highlight Ay, ko pa. nalaingag sukisok niya po congressman. Mangkuto. Already jay DepEd, mapan. Oh, tadalata DepEd tayo. Dalata demet DA tayo nga pan to Market Road. Okay. Ado pa ti kasapulan tayo ti school buildings. Yes. So ta kang nga Pero ito nga tawen, manutinay pata deryo, engineer. na Tatang eskwela. tawhan basit lang Total. kinay pata dermitan basit ti simang pet nga pundo ti. Because of this pandemic. Yes, siguro. Ngam ko namot, may caring to for next year. Siguro mang namnamamet, iti official ken management, iti Department of Education, nga matultuloy tulad ta ti panaka-construct iti public school. Aglalo, they're already preparing for, although awan pa, the directive ni Apo Presidente, nga awan pa iti face-to-face learning. Yes. But definitely, once he declares that, I get aglayos man iti pondo para iti construction iti school or classrooms anya engineer. Nagpintas ko man nung kadagito yung tiyempo, although the pandemic, Well. i-release dalat ta kumamet ti classroom tapno tatta handa nga makumikom digit estudyante nga madamag pukpukpok kada kada trabaho. The best nga talaga. It's a time It's na, high time. Correct, it's high time kumanya. Yes. Napintas unay day nga na ibagam engineer. Tahan nga may storbo iti panakaklase da, nasisyak pa'y panagtrabaho dagiti laborers, carpenters, and even dagiti monitor nga engineers. Tahan da nga unay nga kitanti safety dagiti learners and teachers tayon. But that can be perhaps gleaned by our officials Yes. nga sabay nga matuloy iti face-to-face learning ket Handa kumamet din. masingpan, maurnosen dagiti classrooms niya. At dari di naisarsarita ni Apo Didi nga panaka-repair dagiti makunang gabaldon buildings iti DepEd. At daka di pa masapul nga i-renovate when i-reconstruct engineer. Awam met payen ti mapasangpet mi nga requestan. Idi last previous years ado ti na repair tayo di Baldon building. Okay. Yes. Ta kaya damit nga ma-preserve, the Yes, antiquity na. Yes, ma'am. yes. The architectural design, Yes. and it has a historical relevance ta deta kabaldon ket tiyempo iti Espanyol kastamet the American regime. Ta iso ti adda education, iti adda nga naipatawid iti Amerikano nga imay dito Pilipinas. Engineer, anya pay iti good news from your office. Ado ti good news. Ata masweldo ang actually, kami pinapadasan since Nag-COVID. I assume this 2012 noon. Hindi nila na padasan tinalelay open awanen ti kwanta. I-manage nga na shot da jay pundo. No kaasi ti giti naka-entry ket de pamilyada. Well, Dahil lang ti mabalim mapapagpapan. oh, that is good news. Really good news nga na-maintenar iti Management. plantilla when personnel yo iti DPWH. No manumet iti empleyado So iti DPWH First Engineering Office engineer. Nasurok nga duwagasok ma'am. Wow, adu kayo. From your top management up to the utility and field workers. Yes ma'am. Wow. Manumet ti contractor enlisted in Ilocos Sur nga nakatrabaho yon. Dami nga sa magmano sa Ngapulo. Sangapulo nga Sangapulo, contractor. Ingana 11, For the first district. Yes. Do you have favorite contractors? No, favoritism. No favoritism. Okay. Yes. Favorite ko iti agibasa iti mensahe. Dapat dito ni Brian James Leones. Happy New Year, Mom, and Engineer Ray. Kuna na job well done.
The Ray, kuna naman, Engineer Ray, kuna na kumadeto. Meron pong tanong dito, DPWH po ba ang gumagawa ng mag-single hermitage? Gumawa ng mag-single hermitage doon sa may church. Kayo po ba, sir? Yung reconstruction, iti mag-single, yung restoration, iti parish. Saan, ma'am? Saan? Park sa Rejaya, yung mag-single church. Saan, ma'am? Yung building nanto lang, adan to lagi abay na building bagit iwa tayo. Duplex. Adan to pa lang, Complex. duplex, ng mga construct engineer. Di alad na ka daw kayo sa bali, ma'am. So, dahil nga siguro pastoral. When? Can siguro dagijay pa'y panaka-reconstruct dagitay old road Drawings. and pavement, Dagiti can drawings, walls, the relics, and the ruins. Na nagpintas dagijay nga presentation, documentary nga nabuya tayo dito yung Metlaing Kabsat Channel. Okay. Ed Santos, agis-isam na sungbatan mi kuma, jay question mo, ako Ed, pintas unay nga sa lugsud mo. Tanda ko na di may nga engineer. Anya tinagan dati kadwam engineer nga dali ito ubing pa yan. Jeff Locson, taga mag-single, ma'am. Engineer Jeff Locson. Isuti monitoring engineer ko, ma'am. Monitorin na nga ro dati discussion tan niya. Anya may ti trabaho ti monitoring engineer. Apa nagpasyar, mangkita. Pasyar namin nga project. Look at the quality, the time frame. Ajay pa naka-manage. He's na also a dyan. project engineer. He's Okay. also a materials engineer. Okay. His item is a monitoring engineer. Okay. Mano ti divisions, mano sections, iti Department of Public Works Engineer. 6, 7, including procurement. Anya rin nga 6 units, mano sections. Construction, maintenance, planning, quality control, Admin, finance, procurement. procurement. Logistics, awan. Admin day jayan. Yeah? Dagiti vehicles yo kada ko ito falls under Admin. admin. Pero kanya-kanyang naka-assign naman pagkuhan. At dapat lang dagiti May naka-MR. aluglugan yung tangerine, di ko na porpiera pa di. Di agser-servi up pala to kaya anak mawanan iti service, tawang pa yung malari di pick up, agga po yung office ti engineering, ti paited ni Apo, no ni Apo Divi, ni Apo Governor Chavit Singson. Dapat lang rin Awanin, ma'am, awanin. Na-retire Na-retire naman ten, na-retire. Tatan Toyota pick up yan, Yes, di ma'am. adandan. Wow. Okay. Okay. So, kablawan tayo meta po, dagiti kakabsat tayo ti district office, kang runaan na iti district officer tayo, ta iso ti mangigigem at dadang in charge iti infrastruktura, mangup opisina kanu pa yan, di DPWH, ni Apo Kabsat Bong Saveliano. Apo Bong, saludo kami kingka, tahan layo pa nakatatakder. Iti may isang project, no di kitang launay, ti quality, iti project nga kasatayong payulog, iti pumpundo, when kinita nga nasayaan, ni Congressman tayo, nga may TED. Karagiti kakabsat tayo dito first district. Kastamet, karagiti kakabsat tayo, yung district office di Kabugaw, and dito ay Kapitolyo, apo. Kang kanayon damit nga taray nga taray. Kang runaan na dati year-end, nakadadumet ti Panday Warwaras, kastamet nga iliplipas nga report. Ket may sa dito yung opisina yo, may sa kapintasan iti report. We are always assured of a very good implementation of the infrastructure projects that were that ay payulog ti pondo ni Apo Divi. Congratulations, Apo Bong Saveliano. Okay? Dapat kadi may saritang alain min iti maudi nga mensahen engineer. Nagyaman ang Marjo, tanay betaranak dito ay Kabsat Channel, may binsa-binsa, may warawagawag tayo, may tinaduma-duma nga proyekto tayo dito yung ano mong Primera Distrito. Thank you. Happy New Year and keep safe, everyone. Yes. Thank you very much, Engineer. The DPWH, the Department of Public Works,
ket sanggir para kadagiti na dumaduma nga sektor, hanlaing kadagiti local government units tayo, hanlaing kadagiti corporations and companies, contractors, no di katin taramente nga constituents iti probinsya tayong Ilocos Sur, kasama iti First District. Kanayon tayo magtalek, kadagiti kakastoy nga agencies, taado ti sakripisyo da, mandato da, iti mag-build, and build for the development of our province. Thank you very much. Agyaman kami, iti oras yung manen, nga nakipag-dingdenge, kinakitanggay, kada kami ditoy, Kabsat Channel, kang runaan na, iti programa tayo, ano segment, na trabaho ken serbisyo. Agtrabaho kay dita, agtrabaho tayo amin, tako paka-progreswan, iti sosyedad tayo. Naimbag nga revi tayo amin. Bye for now. And kablawan kayo, iti happy and prosperous New Year. This has been your host, Marjo Panguspusan ng Digable, saying thank you very much.